eye ogefo bosome ne da ye toso miensa ena bena enti ukwadwena se adwam a ho ye butubutu saa yama munyina ajo ebra wi aduru se ensama woro ye samufo na dawroma waje bre na wasore so krogen ede amayen se yenso yentena se na afi yenfa ya no engum asew ke trans na ye di se adwuma no pepepe ede emawo na ye ka wo se kasebo ya waso egusi awutie no Facebook no My Liberty FM My Liberty FM pa chow wodi ane se obekọ ho na wa like na wa share wa dwenkyere ye fa kasebo ehun no fagu o mai bre pam ye beje bre na ya kenkan ni nyina enso ede amount kai se My Liberty FM My Liberty FM na wabo ahyem kama bibia de na kwan mu wa dwenkyere no nya ye papa fagu o mai se bre pam yenso yenje bre na yenkenkan ni nyina emfa emma ho na sade pani abu bebi dia to sa kwan so se wo denti e na wotontaso tunso mo yi nka wan nsema wo do nti aya tenase no ebi enie Honorable Festus Japan Bumankama wakasa wode atu edwa se na ese fata Dr. Haj Mahamudu said delegate emana kwanya foforo na wo sabatwe ni ahon sansem anti ne ye ni be kire mu awo bibia ni anwa so be kwai mansini mu na ho nso amane bo ye firi we ba no jed ni nyina nso betu monim wasoafo no na hwe apomuden atena ye so e de ato abanya na musimfo nyina anim sa nasefo anasa doctors fo e ba wonu mpesua so ho a wo mo ohomod no partner ye papa enfema wo mo na wo ensem foforo mu no ye de ni be kire mu e won ensem foforo mu na yakwa akoginam ni ye kwa akoginam a ye de ni be kire mu na opanipa ya wono ene otitire ni edema ene disi chine ba ta manyokuo no eyewra onimonyafo Johnson asiedu nkatia na wakasa de akire adehye ya wono atoye mantamu ensembe na wakampuntu ho nsamwa ensem from sia de bekwa kwagina mu dwabo so manse no emu atakrom eye ekuafo kro bi a ewo ho a ekuafo bebena ene wo sa kro no eso na benya na musini owo ho so abone homode wakwakotwa wono kwan so de ama wo mu sene beya wo mu kria ye ho nsem no betimi egina brane ansami afoforo pi ka won ye si hu kondwa ne de ye kenkan de ama wo se kase wo Liberty adokrum yenu na chiri pro enson kasa fidie so ye ka wo se Facebook no My Liberty FM My Liberty FM bo modern like share wa dwenkyere ye fa kase bo ehun nyina ano fagu o ma bre pam yamso ye beje bre na ya kenkan ni nyina ede ama ye ka wo se anadai akinkan fo ya wo ti yenkan ayemme osomafo KWAME OWUSU TIKESE KOT ana wo ti minkamene OHEMAA afia BAAFI Ghana my yanje bre na yentwa enwusi makuma bi mra ba kase ye bonu ngire mu no ye de eba Liberty FM Liberty FM Liberty FM 92.7 the giant of the west. My Africa siano asidia edemo ehyasie ewo amanyosemu na ye na ye nim se ena no memedai ena MPP fo obo homoden ekwatim ye anase okoya na wakwakoto presidential primaries no na wowie na chese Dr. Alhaj Mahamudu Bawumia ono na wose fata se ye mana kwanya to somprenu na wako ekohim franka ede ema NPP amanyoko no na ne campaign coordinator na wojire mas se hwiyoso abaton peso so Honorable Festus Japan Bumankama ono akasa wo kire se delegate for about ono akwaweye wona to abana wi delegate for kire se you Dr. Alhaj Mahamudu Bawumia fata kwanya mienu na kire se wasom party ni year wansum ni ye de ne ankasa akonya ye mfata na nso wabone homoden asom part ni ye wose wo nyina no wotena se na woye bibia sane ebe ye beboa na amane a woye bia nso no etimi abamu na mabibia nso etimi esisi na akwan so wabra wokas no de num nsem atudwa ne nsem sei na Honorable Festus Japan Bumankama editudwa ye hwese benya ne ne abamam ne yenye de yento aso na eno achi no na wosan so efa sa akwan so ede etu dwa se ade cropot egina so ema delegate dodo na ekoye kohim franka na wode won kokromoti ekotim ye ede ema Dr. Alhaj Mahamudu Bawumi enye bibia na mmom ne nsama na ode nam na ni so ade hu na wode fa o mayi hu eno ene nam so bia ama delegate enya ni mo rehemu ekoto ye ede ma no so the same say kan ho
Abusuafo ya hwase yensa bekan ne no nanso yensa nyanka ye die yento akase ne so emamo yeto akase bono so na yakogina mu ewo ensem foforom yanka wo se aha aye liberty adokunum yenu na chiri po enson kasa fidie so me pa cho Facebook aye my liberty fm okwa like na share wadwenkyere ye fa kase bo hu no fagu o ma ebrepam ye begebre na afi yakenkan ni nyina ede amount my liberty fm wadwenkyere no hu hia ye papa edu ntem a ye bebo akire na yakenkan ni nyina enso ede amount ma yanto akase bono so na yenkogina mu ewo ensem foforo emu na yenkogina mu ewo ensem foforo mu ampani abuba bi di ato se fini aba ene yedie na obofo nso ne nam ewo apaso ne senti NPP osono kokuruko amanyokuo no ane na no memene dai ukọ mansini awodo ya ewo mantama awodo no nyina mu abato mpesua no nyina no wonom eto aba se wonom ejina so ede yi opani ya obegina mu na fe wohim franka de ama amanyokuo no wo mfiem pim yenu ene aduonu enwotwe abato ye die ni mu a ebai enam so ema wode wani gyem obibia ni anwea so bekwa mansini mu a sa adwumadie no bi enso ekoso ya ye nyina ye animsem se abato no ba wiye no na Ghana man pani abedi akire dada ya emprempren wono ne yato aba ade yi no no aye yewura Dr. Alhaj Mahmoud Baumia yewura yedi nkunim sei na ne kunim die enam so ema kane openi ya no oginam se mrahye bedwani ade ma ade hye ya wono wo baabia ni anwea so bekwae mansini no 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 kro ya na woye campaign team member anase campaign team manager ade ma honorable akompreko Kennedy Japan showdown mine ayo reference Christopher Adey na yewrai anande wakasa de adesede ede ato amanyoko NPP emma nyina ne agitafo anim se dedemma ane kokomba wonum nyina aye krobofo mba na praye wo mpani se wo yiba akwa na ebu na akabo mu ani bu no aya na ede ye papa nti sabre ya wonum ato aba ayi yewura Dr. Alhaj Mahmoud Baumia se wono ne be Frank amfama wono bo mfie mpembienu ene aduonu enwotwe abato ye edi animu a ebayi mu no nia wonom ehwe animu nyina ene se sabre obia beyi enipa na wota na chi no ato nchen na embrembren ni amanyoko no ato aba ayi no no wo mu nyina ebeka bo no mata na chi se de beya ebetumi abo ma gunimdie mapa atimi aba nsemi beto dwa wa bra na NBB wonom guso na woto wo mabai ewo bibiani senior high school ya eno mekire bibiani senior high technical school ya eno ewo bibiani anwea so bekwae mansi no mu na wotirim se enkabom wo hoi ema hoden na enkabom so ene betumi agina so ama wonom akọ ba nim ye papa enti ye wrai akasa de nsem etisi enso atudwa mama yentie ne nsem ya ode tu dwa ne bi awusa ye hwese edi bi behwe na we no hwe ma yem se efri ewe no mo hwe enyema ye na ye hu kwan ye de ebefa so aha ya ye kamu nyina afi aba nti bone foforo mame wo ha no atino ze we gina ha se chena saade na ba mesre ene se nyina ansan nipa baako ze obia ni ho a wo party ma o epeni na se ono de oni MPP ye gina wo MPP iti ede na afi ntokwa ne achimu akanwe nti se ma kitafo no wo hwe de mpanyifo ya ye kamu nyina obia ye obi bibia afi se ha no a nya ni nyina enche na mumie nyina nka mu na me asema me ka chi wo ma no ami sense su dua no mumie nyina nka mu na ese praye ebomu a ena entumi mu ane ya woti ye oye emrase bedwani kan emrase bedwani ya na ogina mude ma de hye ya wono mo bibia ni anwea so bekwai mensini no emu ono kro ya na oye campaign team manager edema onobo Kennedy akompreko Japan yero no monyafo Christopher Adey na wote ni nkan na ne nkase no achi adam so ama opani ya wono ana kane no na onso ginam se mrase bedwani de ma de hye ya wono mo bibia ni anwea so bekwai mensini no emu openi ni din ayewura anaso mbonyafo Kisli Abuaji Jedu ono so ekasa ya na wode etudwa achirim se nei no enwa ko hia se amanyoko ma nyina wono beka ho abom se de be ya obetumi apre na fe watumi akwakwaje kondwa ya eye mbrase beja kondwa ya akwakwadi NDC for ensem no na yewura Kisli Abuaji Jedu wone ensem no okasa ye ede ensema wodo etudwa na no na wakasa cha de se wonom nyina hanka wo homom
Possible adu sebuma yini mako city na ye beginu ne hiame enya se me anasa protest anasa ewura Christopher ene ba bedi anim obedi anim bia no mampani kofo se eyese ubeye even youth organizer ewo ruling party esinse ubeye general secretary ewo opposition enti kwan bia so mpanifo se ba bia abekto bia no eyempoema aha enti openi wono anakane na oye emrahye bedwani de ma de hye ya wono wo bibia ni anwa so be kwa mansini no emu yebra wono nyafo kisle aboagege du ensem ye ode tu edwa ewo hono na enwachi bi emrahye bedwani kane de no ya wono so no ogina mu ewo pom ho eye yebra wono nyafo Alfred Obemboaten wono so ekasaye na ne nkasaye mu ana wode etu edwa achim se ne no babia akodu no akonya se amanyuko no wonom nyina eka wo hu ebom se de be ya obetimi aboa aprinkunimdie mapa na aboa ma wonom akọ manim ye papa na no okasa se ebinom bisa se na afi mpomra se bedwa agua mpo wana be kwa akọpre a obibia ni anwa so be kwa NPP oso no kokoroko amanyuko ni dim no chim se o sabre ya yegina mu pa de enye no ho na wo se amanyuko no edwene ansa enwa konya se wonom nyina ebeka wo hu abom se na be ya ebetimi aboa ma nkunimdie na sa amanyuko no ho ayedea enne betimi aboa ma nkunimdie mapa atimi abaye ron monyanfo Alfred Obemboaten a bit early to decide the pertina who then no form because some last election general election in Minusu the core primaries we are 90%, which was about 1,000 votes, 999. And it just said 34 no omu ehunu modern ban boy. The can say any panel or general election and can say to me winning. Then should be binti Minusu. Liberty FM. Say you say any constituency issues, not a national issues because. Say constituency dia can be Minusu be any harm. Can be a bit to win this also. Can be a bit to win a contomra. Can be a bit to win this Sakendi. And can be a bit to win Kwesiminti. Can be a bit to me win Takwa. And Nasa can be to me win Sunyani East and West. Brikum, me meaning in a Yusuya, Doma, a Hunina Yusuya. We generated a dancer say there was something wrong with our party and I'm paying for and such almost anchor. 35,000 people normal to about 2024. 35,000. 35,000 want to about BBN here. Would BBN Kwan? Would you say, and this is one? And this will be back to predominantly MPP for now. You go for 30,000 and to about. Why you opponent? When you weak say, will be to me up from. And it's all doing a bit 1,800 there about. Kane mra se bedwani na wogina mu de ma de se ya wono wo bibia ni anwa so be kwa mansini mu ayewra wonimonyamfo Alfred Obemboaten wono ne na wotiyi ne nkasa na chi biem adam so amowura ye friend se kwabna ebu wo ye campaign team chairman edema Dr. Mahmoud Baumia awo bibia ni anwa so be kwa mansini no emu ono so ekasa ya na ono so ekasa fa nkabom ya mprempre no amanyoko no ehia ya betumi aboa wonom ama watimi akwa ni mu nampo efie pimienu ane aduonu enwotwe ye edi animu a ebei no abato chenchire ya Ghana de hye nyina ehwe animu no NPP osoro kokroko amanyuko no wonom betumi ahwira di kan na fe wadi nkunim na san nkunim die no enya ba ebeboa wonom ama watimi akọ animu papa owura KWAME ebu win na wa win ye no ye say yakopon kwa ne danase esan say akuku danfo a omo bibi ni anya so be kwa ye former MP3 ye current chairman mu nyina ye nkofo asabe omo nsam wo bia omo nyina ko discount achi nti so wo ye mo na na ye wo ba omo team no kwa na se meka se yakopon ye de ye bia man MPP na adi kunu ba bia abege to be ya no empim ye ni anu nyina se be ya 2028 ibetima akọji tumi kese na ye de FNDC fo nsem Openi ya na ntwaboko ya wonom ebo edema yewra His Excellency Dr. Alhaji Mahmoud Baumia ne nkrabata ya ewo bibia ni anwa so be kwa mansinim no no ene titire di ya na oda oma no owura kwabna ebo ne na wotiye na ne kura mu awo saa dwumadi no ase nam so ema wonibonyafo KWAME asamwa ya wono na ndey wudi wani kyem bibia ni anwa so be kwa mansinim mu a oyo titire ni edema NPP wo so no kokoroko amanyuku no akasaye na ne nkasa yemu na wodi etu dwase ye kwedidi no eno ani ade disi chiri abata amanyuku onom eban yante yakura no 24 hour economy ewo he atonsuom eno achi wo mo kasa no
owo ka ya se ne nwuma pa ya wo bebie ade ama mabu na nya bia ye no yete ho asem na so nei mabu no do na nam de won sa asumu ano enti wo kasa de atudwa chirim se NPP ene di si amanyoko no de no kore pa de ona bo KWAME asamoa se wo mo ade enwa mo yie papa ne senti wo de ade se de to amanyoko NPP amanyoko manyina ne Ghana de hye nim se nyina ya ka bom nya adwuma de se de be ya NPP oso no kokoroko amanyoko no oso no be bia ba chine de ya kato fam na oso no de na ba kutia so be yam kose na chese nkunibie atimi abade ama NPP amanyoko ye ntie ne nsem no bi Oma Trabama NDC for the past 1 year ni. NDC phone timi nka say omo footprint ni. Ade bia na omo eye no 2025 eye MPP for no omo jana hono mo. Ntia 2026 na for NDC for lansa babeye omo enoma. For instance, oko California boys omo de grader akotwa hono mo kan. The grader ni MPP for the buy. Nti bia NDC for ISCC anom indicate say gradual omo fail bibia ni anya so be kwa constituency because already the past and normal MPP for iron about 1 year no you any legacy bia nti na amfo no BECHEM nto aso nti omomode mono and e be determine so that or not be any anyaso be kwa for beto amoso anaso omo nto amoso anaso makofa MPP e dey aba but we the MPPs no ya ready for 2028 coming election ye be ko than before and what dey be ko no e be swatchen and what dey bia ye dey agu akwam this time around 92 up to 2004 and ye be power they were NDC for them. And you know, yeah, conference now for NDC before. Yeah, the hard work ever free NDC for us. It will be a possible. Say 2028 no. So hard work no. The best the average NDC for us. Openi ya hoteli ni ono na wodi wani chire mu e wo bibia ni anwa so be kwa mansen no mu a oyo titire ni edema NPP osoro kokroko amanyoko nkurabata ya ewo ho no ono na hoteli ni din aye onmunyamfo KWAME asamoa ne na wotiye Yanto akase no eso emfa ema wayede mu kogina mu odwaboso manse no emu abanye na musini oho honorable Alexander Duquest na mpempa me no kasei ene wafa machines akese a wode edwiri kwan so de akwakosi atakrom kwan a wo siesie ede ama adehye no mo ho atakrom eye kura ekuafo bebrena ana ewoso na honorable Alexander Duquest nkasa yemu no ena wade etu edwase ubepie mu ewo ne mpasua so ho a enkro mans na hodo ewo ne mpasua so ho no efa na afom ewo atakrom ho nanso wona kwan apratete pa ya enye ne saso nti abeni abebia na omusungu MP a ogina mu ma dwaboso abato mpasua so ho no na omusun egu ne so pa ye se omunya efa akwanya ne de a ene omo homode na omesiese wona kwan emfema wo mum Honorable Alexander nkasa ye mu no wode atudwa se wo mo akwan na wo etwa no se bisika no emfi obia botom emfi assembly sifo ho anase mahye begbani bia ho na mum no ono a ne fan bia oye onya ye na wode eboa wasese bia nka sika wode betimi de egu ne botom na nso no ne manfo asu a che ne se na wo se wo siese wona kwan edema wo mu se ne ebe ya wo mu nso no ebenya kwan pa na boa amadwadie ene ekuayo honsem etimi agina brane ewo dwaboso manse no honorable Eduquest ne kasaye ne bi eni Eja asisi bi mo efa kwan no so mo ko atakuru but eno me bisa ya no mo say atakuru bi mo so fa ha nso ko kwakuru nti eye baby mi na obi a wotwam ha bia wo hwe area ha abaye new site a developing as part of Dwaboso. Apart from that no amanfo bebre mfuo me bisa mu no say elubofo mfuo ho na ntobea fo nso mfuo ho na Dwaboso town na nkasa nso na mfuo nso ho nti normal a free hire ba eco market no do so yie pa nipa nso wo ha nti even before elections no na mpanimfo a wo takrom ha no da bia mobile MP ho no aboye kwan no ono aboye kwan no ono aboye kwan na nsen ya obaye no o se baby bia o se twa kwan no dem poso na yentwa so member of parliament instruction na o ma yentwa kwan no so no na ya shase but na ye twen funding de be shase but ye bibia na be twen aba ni a me yo da common funding mo na mfiri agye dofo maako mienu bia na mo di nkomo mo chairman de sanka me de shembotom na me se de me mfa shembotom mo ye de be ekwan ni ye na ye de ama wo mo a omo so eti ha na ma Dwaboso nso etinye bi Honorable amananso ho awasia fasa akwanya iso ede atu edwa wo kire se ankra bia stakeholders obi bia opese oba
na wobeboa anasa wo amanone na wodwabo so manse no emu ebia wo hu akwan bi enye na momo pese esiesia wo disika ne ba mo di wudin beto so na mo aye kwan no e de ahye wanionyama o kire mu di a wo sei wonsom woni nipa ne saso ntini wo mo asane ebeya akwantempon a e wodwabo so manse ho a apratete no obetimi asan asini dadem no oba drip coordinator na ho be na manya se wo fuel ho ti wie ha na yemra ho na emisisi kwa no be fa fuel na ho ka ni nyina aka impuntu no ho de discuss ye na juma na ya sas ye se wonso eni ni family no share na o se ye no kasem no ye betima du bia na ye be ye sanso na ono bo akando nso sika no so de beboa ye ama adwuma bia o se ye no be siki ya ye nenso de sote ne so se obi e wa hoodin bi na o so de beboa ye a companies ahodo ye nuano ma bia wa bo kire o mo fidwa aboso district ha pa ho ne kuro bi a wo so wo de wo support ne ba se de me kan NDC chairman na wo nso nyame ye no wo de wo ba obetima to din se e bia media na me de ba me kwan we mi pese mo koye manfo wo din so beto so ne ma manfo nso ahu sampa dwumadie na de setimi di na mpanifo edi no waye mwa na atimi aboa ma mpunto no atimi atu mirika manifo be ya famu de edi adika ka cha se MP eboa ye sa na assembly ne nso eboa se na bia be ka ankwankwan nso nso eno nso se brano ye wie ni sei no ye ntwen ma ne nse ya Onipa wakasai eye abanya na musini OHEMAA addition mo se hudwabo so about 1 pesos honorable Alexander Eduquest. Ya twa kasi ya bwana so na yekogina mu ewo ensan foforo emu. Na ensan foforo yekogina mu yenyina mu NDC chiri batan amanyoko no emu. Otitira ni ya woda NDC chiri batan amanyoko no ano ya man Ghana mu aye bunu man desie onibonyafo Johnson asiedu nkatia. Na yewra yi entwabo awodo ya wode hihya so o my Ghana fanan ba bia enche ye bia akora no oba atoye TV mantemu hanam so ma ye kasai onani akiremu ewo atoye mantemu na atoye mantemu no okogina mu ewo mya ya wodo no nyina mu na bia ya wakodu eye amanfi enfimfiri mekire amanfi central na eho ena nei wakasa ede abasoboni aseda PSE pa ede amade hye ya wono opomo nyina se ye kasai no mfiampi mienu ene adunu ena abato ya na wada etwam yi se ene disi chide bata ne tibi di nkunimu a na je se ade se ya wono mopomo no won abo hombodi ye papa ne se nti wodi aseda PSE ema ade se ne nananom ya wonum ewo pombo kasa ye de tudwa kire bu se nei wo hwe ni mu se empuntu awodo ya pa ye wo ho no ade se aban ye te so de dodo no ebeba pombo sanse mpanisi ni ofuru bia pa na ye pia no ne no no ka cha ade se ewo mu se appointment ya aban go so ye ya wo pa o ade se ama wonom abe ya aswafo ne keka ho dodo no emba pombo de ne nso ni nyina embo no kakra ade se sabe kampuntu ya ewo se wonom ensa ka ye ron mo nyamfo Johnson asiedu nkatia o tisui na juma be koso ekina disi for de brakura ada dodo a odi a ontimi nyina bi ti se e ba be tompan e pe fofura mana kodi a e betimi ahwe one ya wo ye e wa bra na obi ti so eno ne ehwe so ka se wo so bra be ye ti se ti so no obo a enti e wogidie se wo so betra so a wo mo aka no e be ye se e to obi ade na ye ntomi de ensuo nton se yua ensuo no beto ase dwado ye dika to ne de kakra no sa nya we obenya ka sia ko ni kro o de a enya nto bi no to na wa boka enti se si a disi ti we se kina ana nwumre ya na so se ye yi na dia sa nya we kra wa di disi da na udidi na se na abai no gu a ne se NDC ni power bi mu a Canada Japan wa na ba umia no be point udi Yera onmonyafo Johnson asiedu nkatia ana wote ne nkai titire ne de ma NDC chinya batan amanyoko no ana wate ne nkan na enwachi ana nana hia ageman ya wono eno hene ya owo manso eye ekasa ye na ne nkasa ye mu ana wochemse wiase se nipa ya ade a wosaye ewiase no ya to aba ma amanyoko awodo ohwe amanyoko yenya maye eye mi ankata amanyoko enya akua donkoi eno ano no enche yem so ye beba na so amanyoko awodo na to aba ma wono mo refri sha aseda nipa ya ade osaye ye nto wi anamonto ya yebra wonmonyafo Johnson asiedu nkatia General Mosquito yebra yi anamonto ya otu se wode aseda ede ma ade hye ya wo man Ghana afa na nyina ebo no ne kwan so ano no na nankasa yemu ana wo kasa dia tudwa kirem se empanisi so bi ye bibima wa eya danase
na omampani John Dramani Mahama bayifo nkwa na sedi ompani se nani nso ade ye wra won munyamfa na so omampani John Dramani Mahama ba ye Ghana ye nyina ye ni mbode mbo ya obo na na se ewo mse na nanom nya amanyosem o na nso no kura de da ho a na nanom wonom betimi aka enti wabo ye wra John Dramani Mahama abaso ewo mbode mbo ya obo efa chairman yi ama NDC party aya kono kwanya ode ne mpanyinfo atoto Ghana ne MSC yi NDC party ni be to kwere mu apai no na awedi NDC ni ma NDC edin kujin ni mu bi da se chairman atoto na so ko da na mas iso no nko ha meaning say abai there within the coordinator ke kwanya mafaso atoto Ghana Liberty FM ma Ghana ayede aya kono say kwa chi kwa dase na me show on peja na Amenfi Central the bia Rebecca ye de how to anima with my boy baby see Becca the MP Becca the party chairman Becca thing I will say Obeyama fire school sem the hospital sem ya kwine truck sem e ba fa sie you so be boy be ya ane ya wote ye se wakasa den samatu dwa eye na na hia ageman wono ayo hene ya wo manso ya eno ewo wode wani ekiremu ewa manfi central mansi ni mo ewo ena owo na eno achi ne kurakura mu ena emrase bedwani ya wogina mu edma ade hia ya wono wo amanfi central abatwo mpezua no so ye maame onbonyamfo Joanna Jan Kujo na maame Joanna Jan Kujo wode se mu ntirem se sene medikin aka no bayifo nkwa na ni enso ade ndi wiase se nipa ya ade ma wa aya na wada na se ena o chim se ade se ya wono mo pombo no de kai emode mo mata na chi ama watumi adi nkunim nti wo masedani o ma to ma NDC for the past 1 year ni NDC phone timi nka say ya na Asante ma papa teku na okansem bi pase enam se bu nyina wa ya adwen ba ko na mo se mo betai Joanna tintin senke du be bi mpo na Joanna na aban aho den sa mia mepua no sense oyemepa saka chire se ewadi ya do NDC back our obeba na wa Liberty FM na wa daya amba ya party back our papa no obi oti ya nyina obi ahu ya fefe oti ya kwato abana mafon ba then obi ayo wolo obi ya kasemebua menu fun aba metono aba minsa midi awon remi aya fefe internet abana moto ya mode mo amoba onana mo wafa se ile ene mo girlfriend ena mo de buy in fact ya ni ade papa amanfi Central yin so oma ka ya chi papa ne ekura ahimfo pempuntuo saade hemra se bedwani asem o kan wase abaya moto ye de digi aba menofo no aba wanka sebi meto no so aba eno oneka ene ya wuti yei ayonumunyafo Joanna Jan Kujo oyemra se bedwani ya owo Amanfi Central abatwo mpesua ye wo atoye mantemu no ono ne kasa yi yanto akase no eso emfa emamo ye de mu kogina mu ewo soafo no na wo hwe apomuden atena yeso honorable kwabena minta akando na amanfo ebeka ya wafi etwemu ya 2025 ya ebe wiye no ene anesefo na doctors fo ye posti wo mu ye de omko nkrenkra se wonko na wonko sum wo manfo no ye posti wo ya ose o menko ni na mu akwa ya bia ya wo kwa wo benya de wonti ato na watimi aye ja wo hatimi aye adwuma no eno nam so bi ama ena anu anaseme na wotwe wie etwemu ya eno so afo hwe apomudi atena yes honabo kwabena minta kando
edna probon kopie mu ewo oti mantam no emu ene okonsrahwe obanan ko ho ko hwe ne me ekoso wo ho na owie no friends emtwefo nhie mu de no de to MMDCs mekre abanya na msifo nyina da enim so bese wonada say a day anes anasa dakotesfo bi eba woni mpesua so a omo ohomodin ansa obehwe na wapa bia ya nurse ni anaso dokotani di ni tibeto se ne be ya wo mu so no ebetimi eye adwuma no na aboa amotimi ahwe ayafo hono abonkasa ye mu no wode ato adwa se ye se ne ofudua pa no ena ye pia no ena wo so mu nso a ena obi nso ebeboa so mu som na so mo ye so mo ya obenye mpanfo a omo so ebeboa wo mu na aboa ama omane nchechire ne nkanko etimi akwanim Honorable Kwabena Minta Akando Edin Semsei Etuja. Chief Executive and members of Parliament in every district to give us a number of accommodation, decent accommodation we can give to our health professionals before we close them into the places. So I will encourage all district chief executives, all districts to absorb that accommodation charge for medical doctors. So every district we have 3 or less name, so that we can use some of these things to also motivate them. There are things we cannot say them openly that we should be giving, because you see, if the president announces anything for any category of health workers, the others will also follow. So there are things we must identify our own challenges and find solutions to them. And so, for example, it will not be bad if every district a pickup is made available, all medical doctors, whether you are going on holiday or you are traveling, one pickup dedicated to medical. It's a peculiar problem we have. We must have a peculiar solution to the matter. When Pawaka say a year or so for no, and I will share a pomade at night, yes, so honorable. Kwabena Minta Akando na sanse mwe na wadi tuja wa bra okonsra he ewo oti mantam no emu. Gana de sema ye nyina we so mfa ensem nyina ensi na ye na ye tiefo